Nagabintaki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Blay phi baro kini kilonggi khubor bam takasni. Ka Education Cell jangka Khasi Student Union KSU Central Body kabalayalam da uchaman ba Ruben Najjar ringkat bagi dekat keseng. Hal kesini ningkong kilalet banyak kendu ya uchaman ke Meghalaya Public Service Commission MPSC ba di Langstang bandra ya ke jing kabakta ya kisam la bom dan kam dan jam ha ke jela. Kam tam halor karu kompenya yaki exam bad kajing penmi kam. Habakran syakilat pathai kubor hadian kajing yakendu uba Ruben Najjar ulaong baka KSU na do kisnem balalen kalapan pau ya kajing persya halor kiru kom trekam ke MPSC ki baka seng kesngau bakim syai barkim dayhong. Ula kedauru baka KSU kala jupelong ya kajing yaki pait ba hendri hadian kata ka sorkar jela kala thau ya ka weka komiti ban bishar bnya ya kani ka bentah. Uloong bagatai ke komiti kala depan IT ka kaipot la kumba san nai mensha henry hadu menta ompat dan kajing pentrai kam ya bon na kijing ai jingmun. Kani kajing penslem kala pelong ya ka KSU ban wan biang sya ka MPSC ban pan jing shai na uchaman halor ka daw bo ompat shim ya kisenjam ban penbet ya kini kijing Uba Najjar la keno bagajing kala kha ya ki polisi berkirukam exam ka MPSC kelawan ra kajing kolmar ba kajing sngo khuslai hapren ki aspirant kam tam mi kitu ki samla rang ba ki blapen kre yeladi na kamta ki exam jing yakun na do bonus nem ulong ba ka KSU kala persha ajur ya kajing penya ki exam ling ba ka descriptive system na markadan benta ka bamshai markala ban ra kajing pin bakla ka KSU kala pen pauru ya kajing sngo khya halor kajing bamdan kajing sngo lem ne jing sngo sen shi ki samla kiba mat ya kajing jingmon jing khuslai ba kajing bam shisha kalawe namar kajing penslem ba kajing kala policy kha katkum kaseng ki samla bam dan kam kiri ki basyak ta ajur hagini kijing ha kajing kundu uchaman ke MPSC ulayathu ba kijing kren ba jing bishar kidang ya chakmat ba onsa shimi ki sinjam ki badan kam Hendrai ka KSU kala ong ba kajing kular marwe kamlong ga ba biangshu hendrai don kam kajing pentrai kam mardor ya kajing ai jing mut jangka komiti Uba Ruben Najjar ulama ham baka KSU kala persyang banwan ra kajing kalaling ba kajing yakren bat kibor sarkar nadu palat hisnem bat ling babun kajing yakendu. Uloong balada ka sarkar baka MPSC kim shimi kisenjam ki bakham ting hendrai badon kam mardor kaseng kan haban perkhat ikilat jing yaki ki bakham jur banyada ka ya ka hok bat kalawe jing ki samla bamdan kam hamikhalaya. Kendu sesisian yu chairman jongka MPSC uba dawahai lamstang halor kita tu kan himan jongka MPSC kumba pilai ihi kisnam ki adab nakaliang jongka seng ni labun kijing ki panuan ra ya kata ka jing tukam ka bakut apo limba ka MPSC syara jela Henry di kabasusi pat kalong ba hadin kat kijing ki kijing adin wangi labu iki dor khas bapiar ngila ai iki aku tuli ki macam dawa ki jumi kumu mum bekelai ke MPSC ka sarkar khadu khadwai ka hap kongu ya kata bakal asna ya kata komiti ban pet iki ki reform ki dikela ki balak ban ra apa ka MPSC hadin kata pat hau arpu trik jeliu macam senam arja arkusan kalau awan ra chief minister jong jela kondok sama ula patai kita ki reforms balawan limbaka balawan limbata komiti hoi bun katuk ni ki kendon nak ke bakaseng kalau adawa kumba siteng niki kila adon hapo kata ka jingkela Henry kidang don sakatuk ni pat limbaka MPSC ke pakuntrikam ka kata komiti ke pakuntrikam tinggi ingit ba sin bakal ami kita ka report trikam na po ka na kaliang juga sarkar baka MPSC ka di ban trikam mardor ka eli ka ba susi pat kalong ba hadin ka tu kat ni benai bagi adab ngitip ba kat kita kimat trikam hadu menta ibiru kimpat pentrikam hadu mentaru ka pelong ni ba ka kendai tarik Desember bangin wan ban kendu yu chairman ke MPSC tu kapor bagi wan kendu yu ni snulingo bau secretary barem
Anish marak udang don wala kalami kata ka transfer notice lasan benai umpat mi na po MPSC kamo pelong ni bangin iPod apa sa kunta bu di ban mi bat marsin berngem na kalian asing hi ulami no bat menta layo secretary da iwi pot apo MPSC bat menta asing na kalian jong asing iwan ni ba ngindawa ya kata ka report bakal ami ya kata komiti kita kimat jengkala ki borok ki balawan ra baka MPSC ka di ban penteri kam mardor kita ki borok bat nakaliang kaseng ni iPod studio baka MPSC kan penting kena baka penteri kam kita ki borok lada omla tin nakaliang kaseng ngatrai ni la syutat bang chu ya keren dengan chu samit dokas man kapur nilaya nakalenti ka babet nilaya nakajing ya keren nilaya haka lenti ka bade ban kendu ban pasat jengmut ban le haka kat ku magila ban le ngilale hindi lalangi i baki kum kita kijingkala balawan ra la sarkar la MPC kamon ra tilisi kajingkala kan wan ling bakading bakasna kisama jong kajat bindriu kila thaj ban up man kapor ni kaju ka kita ki jingkundrum kandram bat ka bakam susi li hakini ki snan ki binai bala adat bangi baki examination li kinang kam long wo susu kinang kam snu susu menchwa ki examination ki long bi haka MCQ multiple choice question ti haka multiple choice question kalau no ba depi dakadan sanput li ki jingkli depi de arthotli kamut pio arthomax dan menung bala ban le kumni buntai rementa pat what dinam tekniki kam grade C grade D ki wada ba ka descriptive examination balik ki ko man wara ka descriptive examination kalau ba ha descriptive examination ki pa to dak isi ba sample marks menta undon nong correct menta dakadon ka manipulation uta nong correct do I fish mark na mark na life mark nung dan bala ang question awala ka ko do kam bala ang question kita ki baro ki kwa ban ri ni wan ra ki policy ban kumluan kun ki MPC ringai i pat hangni ba ki MPC pat kawan ra ki la trikam kumnu ban la ban manipulate chu iki marking system ti kita ki kata ka di ka bungin ai kana ba em dalilay minum pedang ya kan ka jingli ni iba ka kawin ka examination na typist pelong jo head of department ka bala dang syukuninda na kinikiyan benar radat na fregu na gumod di Desember dan bakla ni iba ka lomenta ni la maham jor ba nami shakamat kindi bandon kum kata ka descriptive examination na descriptive examination kidita ng examination sa bahay kung ki civil service ba kiwi technical post hindi technical post ba buat lah ka sarkar India ru akida hagi guidelines ki kala pen i ba banora ka jing shai ki examination ki di bandai bil ba MCQ andre hi ka MPSC par hame ka wan descriptive datang itai da ba ban manipulate ka result lan kata kam dan ka ka baar ka jingdawa ka jungi kalong ba ni ba ka advertisement ba plat dari lakang MPSC ki jupelat bit namta citizen of India Henry kamdi bandi citizen of India kadi bandi domicile Meghalaya ni pet the people ya ki jilla ba pher po ka north east ne hapu ki state mainland India pin ibe ki advertisement ka state government ki kam ju state government ki ibe tik nung tagi domicile tu te beli pat ni an ta ka citizen of India belingin ai la ki we ki bar jalla bikin banyo apply banyo ban tap kam hamni kamdi bon long kunta tingi na kaliang kajungi ngila ong ba em nang ni syakmat kani ke iki borok kadi ban sange kini advertisement balat nang ni syakmat kadi ban David domicile Meghalaya lada kamlo kunta ni nakaliang kaseng in persya jur holor kani ke benta buat nakaliang ju Jerman lapun semua baula tho ya kata hari ka sarkar kampat jubak habade bi tai benta tingi nakaliang kaseng iong ba lada kampat jubak lada kampat la ban pendek ya kani nang ni syakmat empat di ban pemi advertisement kat par la ban pendek ya kani tam nomor kar kung jing stu ni idi kami baret indan bamdi ba ben ketakli ni ba syong la pu sim kita legal expert opinion abri kam kadi kam sarkar jung Meghalaya tika di ban ai kam ki bridge ndi ban ai kam ki bridge ki bi pan ita idi imat ni la pun semua kabaar kolong ba ni ai positif ba kidi ban pentrikam ni kita ki report trikam jong ka ni ka
komiti haba di bilik MPSC baru kita kimak terikam kita belum ban pelat marks answer ki annual report ban declare ki assets and liabilities jo ki baru ki member jo ki MPSC bak bateri report MPSC kita ki baru ki bodong to report to report jong ka MPSC kitu baru ki ban terikam no apo stil lem bunta kaseng hapshim beki senjam ki kham balik ko abon penslim nomor ba kim ko ya kata ka jingtung kam ka bakhut nomor ba minta da ki kena ki lai ya kama sojong kitip kan ki yo ka personal interview kitip kan ki yo ka written examination tekan bu am kandangan singkali kin tip am nomor bun sing ni ju itu kena ubayo bah ka written examination personal interview ini yo ting ni ipat itu kena bom yo personal interview pat itu kam kadon ka manipulation bali takataw nakaliang nakaliang commission ka tiang ban pelat kita kena kima hapor ba kadai ka examination MCS ru kan ka jing e jung ka ni hapon bon yeng ban yaki hani hamadan kan sapen yaki mak hadi bakal apun yaki mak sini ukna bom di ban tho examination yo ban tho ukna bom di ban tho examination bo yo ban tho kita kini iki bakal intisi kagale kan buri takra kin ko ban wanra kini kimat si kan mada wanra kini kimat si kala katu kan ni namong bakakan ko chi Henry katu ni benta kan wan ra kata kacing kala bat kan ya ti banyak hai ti benta bakan katongkam cincang kan long